Você que nos acompanha pelo canal NBS. O Exército de Israel divulgou nesta segunda-feira, 13, vídeos e fotos comoventes do reencontro entre reféns israelenses libertados pelo Hamas e seus familiares. Entre os libertados está Eitan Mor, que aparece nos braços dos pais em um momento de dor e alívio. Ele faz parte dos 20 reféns entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, resultado de um acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. O reencontro representa um capítulo humano dentro de um conflito duradouro, mostrando o custo emocional e as esperanças colocadas em negociações diplomáticas. Muitos dos ex-reféns passaram mais de 2 anos em cativeiro, enfrentando condições extremas, e agora retornam ao calor de quem esperava por eles. Mais notícia a qualquer momento. Fique ligado! Canal NBS. A gente se vê por aqui. תראו איזה גבר, תראו. איפה הם פה? רועי התחיל את העץ. איפה אתה מרגיש? אני בסדר, מה את בחר? אני הכל טוב. נועם, בוא. מסדר יעבור לדום. מסדר דום.
לא, זה מהשמש, זה לא חזקה. חיים שלי, אתה אלוף גיבור, כפרה עליך אני, כמה החיות שלך מחכות לראות אותך, ואילנה. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube. חיים שלי, אתה אלוף גיבור, כפרה עליך אני, כמה החיות שלך מחכות לראות אותך, ואילנה, חיים שלי ונוני, כל העולם חיים שלי, אתה, בטח, החזירו לי אותו אחרי 4 ימים, אתה לא מבין, טונטון, אתה לא מבין, חיים שלי, מה? כפרה עליך אני, זה החיים שלי, אתה רוצה לשתות, כפרה עליך, בוא כפרה עליך, בוא חיים שלי, אתה בוא כפרה. Olá, você que chegou até aqui. A rede de comunicação NBS está crescendo e você faz parte dessa história. Somos gratos por cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento e por cada nova inscrição. Você que já está com a gente, o nosso muito obrigado por acreditar nesse sonho. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à família NBS, Rede de Comunicação NBS. A gente se vê por aqui.